Il-konferenza Bridging Boundaries International Insights into Social Services mifruxa fuq medda ta' 30 f'dar il-Mediterrana konferenzi qed tiffoka fuq it-tisjiet ta' sistemi u servizzi soċjali li jwasslu f'titjib konkret fil-ħajja ta' ċittadini Ewropej. Il-President tal-European Social Network, Christian Fille, spjega l-konferenza għandha lan li tieħu stampa reali tal-qagħda preżenti tas-servizzi soċjali madwar l-Ewropa. To work together because we are facing the same challenges. We have the financial crisis, the asylum crisis, the housing crisis, and I think putting all our ideas, all what works, bringing it together, and ESN is the best platform to do this, is an added value for all the social services across Europe. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal fl-2025 minn budget totali ta' 7.3 biljun, il-Gvern alloka 4.5 biljun fuq benefiċċji soċjali, pensjonijiet, l-akkomodazzjoni soċjali, servizzi għal persuni b'diżabilità, l-anzjani, servizzi ta' kura tas-saħħa b'xejn u l-edukazzjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti qal li ta' konferenzi bħal dawn u li jissaħħa l-aċċess għas-servizzi soċjali lill-aktar ċittadini Ewropej. Aħna qegħdin hawnhekk biex nitalmu minn xulxin biex kulħadd ikun jista' itejjeb is-servizz fil-pajjiż tiegħu. Però l-iktar ħaġa importanti huwa dak li qegħdin ngħidu li s-servizzi soċjali jridu jkunu integrati u ma naħdmux f'silos. Fil-konferenza kienu diskussi temi oħrajn fosthom it-tisjieħ tax-xibka soċjali, l-inklużjoni soċjali u trasformazzjoni diġitali biex tkompli s-saħħa il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini.